Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Габдрахман Әбсәләмов чыгышы. Алтын йолдыз романы турында. Hürmetli okuyucular, benim yazgan eserlerimni okuyunuz. Ул eserlerdeki giroylarını yaratıp, onların yazmışları bilen kızıksınıp, yüzlerce hatlar yazığız için sizge rahmetten başka sözüm yok. Benim hatlarga ayrım-ayrımda, matbuat hem radyo arkalı da cevaplar berip kilem. Yazıcı bilen okuyucu arasında şuşunday tığız, dostlarca yakın münasebet, bari tek sosyalistik illerdagina. Yazıcı bilen okuyucular bir tilak, bir ımtılış bilen yaşagan illerdagina buluvu mümkün. Yaşırmıyım, üç eşimden tuygan, kanagatsizlengen günlerimde bulgalı, qayça kökelep dalasın. Şundi günlerde sana bir beylem etip okuyuculardan kilgen hatlarını tapşıralar. Sen alarını oku başlısın, hem bütünley yamadan tuğanday bulasın, kanatlanasın, sırım yukka çığa. Mine şulay, okuyucular üzleri de sizmezden, yazıcıga aytıp bitirgisiz zor yardım kursatılar. Şunun bilen birge, qayçakta okuyucular yazıcının iki ayağın bir itikkada tıgıp koyalar. Mağlum ki, yazıcı eserin yazılan çağında, ko'ngilda bo'lgan bütün qiziqli yaxshi narsalarni hammasini asarına kiritirga tirishadi. O'quvchi mang'ag'ina qanoat tug'il, asardagi giroylar turida yangi ma'lumotlar talab etadi. Hozirgi kundalar qoida, nishlilar, ilashganlarmi? Bu tungi sirovni negadir bigrafta ko'p beralar. Qoy birlari bu asarni qoida, nishig yozig'iz deb so'raylar. Hem kitap yazısının bizge öğretmezsizmi deyip parmakta salalar. Bu sıralarga dolu cevap veriyor için yazıcının sır sandığını açarga girer. Yazıcı sır sandığını açıp kursatırga begug yaratmı. Çünkü bikli sandık tümünde cevher yatırdı halık. Altın Yıldız romanın yazıya birinci tapkır bulaytıdı. Bir vakit Mikarilye'de bütün boyu bir katı soğuk alıp vardık. İrtar tunla gornaştı. Biz urman alanında yığıldık. Kışның zahar soğuğundan azgına bolsa da saklanır için şalaslar kura başladık. Şunda men kışkı urmanның motorluğuna taң kalıp, bloknotumni çıgardım da yaza başladım. Benim yanıma bir soğuşçı geldi. İptaş Serjant dedi ol mena. Bizning vзводda Pushkin var. Lakin o Aleksandr Sergeyevich tug'il. Konstantin Simonov bizga kelmay. Ул meniki deb gina aytadi. Siz har vaqt bizning bilan. Shulay bo'lg'ach, bizning 3-chi vзводlarında biror qiziqli narsa yoztag'at edi. Mana shu siylashuv vaqtida menda romanni yozuv fikri tug'di. Lakin yozar uchun vaqt ham o'rin kerak. Soldatning nindi vaqti, nindi o'rni bor. Bizning vзвод оборонада o'tirganda bo'yi 500 metrlik kichkina bir o'travda turdi. Şu oturada men o'limdan kishlirak, korrektirovщик ham boshqa hikoyalarimni yozdim. Ham roman yozuv turida xayollandim. 44-yilda tin yoqda so'g'ishlar bitgach, bu vaqtda men harbiy korrespondent edim. Bizning redaksiya poyezdi Yaroslavl shahrinda 2 oy chamasi to'xtab turdi. Mana shunda men Oltin Yulduzni yoza boshladim. Onlari bizni Iroq kunchig'ishga uzatdilar. Romanның ayrim bölüklerin Varashilov, Ussuriyeskiy, Vladivostok hem Manjuriyaning qay bir şehirlerinde yazdım. Tamamlav ilişiğinde armiyadan qaç qatanda buldım. Indi giroylar turunda. Qay çaqda biz yazımçılar teki yaki bu eserdagi arabiy giroyning yazmışın, adresin yaki resmin sırap yazgan hatlarını alğaç gazaplanabizda. Okuyucular arabiy eserlerinin niçik yazılığını bilmiler ekenli biz. Lakin biride o'quvchini shunday xatlar yozarga majbur etatirgan ikki narsa bor. Birinchisi, Sovet motor arabiyasida Yosh gvardiya, Mullanur Vahidov, Musa Jalil, Chimkishi turida povest, Gazinur kabi turidan turmushdan ko'chirib olingan asarlar ko'p.
Ikkinchidan, umumiylashtirish yo'li bilan yozilgan qo'y bir asarlarning giroylari turmushdagi kishilarga shul qadar yaqin, o'quvchi bular chindan da bo'lganlardir deb o'ylaydi, hamma haqlidir. Oltin yulduz romanining giroylari har birisining deyarli bir yoki bir necha sharpirov obrazlari bo'lug'iga qaramasdan umumiylashtirilgan obrazlar. Shunga ko'ra men o'quvchilarga ularning rasmlarini ham adreslarini jibara olmayman. Endi bu rasmlarni bek ko'rgazuvchilar bor ekan. Ular romanning 1957-yilda Moskvada rus tilida chiqqan illyustratsiyali basmasini olib qarasinlar. Anda hudojnik Golovanov, G'alim Urmanovning, Hafiz G'aynullinning, Muniraning ham Hajarning rasmlari menimcha bek motor etib yasab bergan. Ko'pgina o'quvchilar Nail Yarolin obrazida avtor o'zini ko'rsatmaganmi deb so'raylar. Bunday so'rovlarni eshitgach yoki o'qigach, men jilmayib qina qo'yam. Qopchiqni tibidan tutib silkirga qo'shalar bitdim. Anna Karenina romanin yozgach, Lev Nikolayevich Tolstoyni xotin qiz ko'nglining nishkaligin bu qadar terantin etib qo'ygan bildigiz deb optirata boshlaganlar. Tolstoy ularga o'zimdan olib yozdim deb javob bergan. Qisqasi, yozuvchining ayrim biografik momentlari, xarakter o'zginchiliklari tegi yoki bu giroyda ozmi ko'pmi chog'ilishi mumkin. Nail Yarollinda onday narsalar balki bordir. Ammo men Nail Yarollinni o'zim deb hech de qaramayman. Vatan so'g'ushi yillarida barliq frontlarda deyarli tatar tilida gazetalar chiqdi. Shu gazetalarda Nail kabi bek ko'p yosh yozuvchilar ishladi. Nail shu yosh yozuvchilarning umumiylashtirilgan bir obrazi. Mening bu javoblarimdan so'ng qo'y bir o'quvchilar yozuvchilar bo'lmaganini yozalar ekan deb o'ylamasinlar. Turmushda bo'lgan bir kishi turida yozuvga qaraganda umumiylashtirib yozuv. Ikkinchi turda aytganda, sovet kishilarining tipik obrazlarini tuzdirib qiyinroq. U turmush voqealarini, kishilarning yozmishlarini ko'proq, teranroq o'rganishni talab etadi. Masalan, Oltin yulduzni yozganda men bek ko'p soldatlarning, ofitserlarning turmushlarini o'rgandim. Ular orasida Sovetlar Soyuzi giroylarida generallar da bor edi. Endi romandagi voqealarga kelsak, ondagi har sug'ishgan epizod turmushdan olingan. Mening shulay ekanini men o'quvchilardan men o'zimda shu sug'ishlarga qatnashgan edim deb boshlangan xatlarning ilivida ko'rsatadi. Menga bek ko'p turli xatlar keladi. O'quvchilar maktab bilan yozmalar, yeshitsizliklari uchun bek qota pishiralarda. Yoshlardan kelgan xatlarda yozuvchining yuragini nig'roq tebarga majbur etatirgan fikrlarda bo'ladi. Ular biz tug'an ilimizni taqlovda qo'rquv bilmagan, xalqimizning turliqli ullari ham qizlari G'alim Urmanov kabi, Munira Ildarovga yoki Hajar kabi bo'larga so'z beramiz dilar. Bunday so'zlarga men sovet yozuvchisi bo'larak jirim ko'gim bilan shodlanam. Chunki shu zo'r, buyuk maqsadni ko'zda tutib asarlarimizni yozamiz David. Shunday maqsad bo'lmasa, oylar, yillar bo'yi yozib o'tirishdan nima ma'no qolar edim? Hurmatli o'quvchilar, yozuvchilarga bo'lgan qaynar ehtiromingiz uchun, biz yozgan asarlarni e'tiborsiz qoldirmagingiz uchun, ularni vaqtingizni qizg'anmay o'qishingiz uchun tag'in bir topqir rahmat aytib so'zimni tamomlarga ruxsat etingiz. Vaqt tor bo'lganda radiodan barsini silab bitirib bo'lmadi. Uchrashganda tag'in bir topqir irkinlab, jaylab siylashirmiz hali. Abdurahmon Absalamov, Oltin yulduz. Azal Yahudin o'qiy. Tышта буран кутыра. Таң белән һөҗүм башланачак. Солдатлар ял итәләр. Землянкада сукыр лампа янып тора. Шаһиев терсәгенә таянып кырын яткан килеш, янындагы ике татар бер казак егетенә карап үзенең башыннан үткәннәрен сөйли. Интересный булды минем үләнү иптәшләр, дип сүзләрен мишәрчә сузып дәвам итте Шаһиев. Бер тамаша. Хут театрга кой, хут китапка яз. Раст? Бер заман минем яшем 30-дан узды, әүләнгән юк әле. Үләнү кая, кыз да күзләгән юк. Булай, конечно, читтән караштыргалап йөрим, ну, түгәрәкли алмыйм.
kıyılık jetmey. Xarakter mende ulyakka slabirak. Özüm haman içten uylap gireyim. Atın yaman bolsa, satıp qıtılarsam. Ağayının naçar bolsa, qaçıp qıtılarsam. Atının naçar bolsa, neçik qıtılarsam. Anay qarçık ilk ayağımda bir etik qatıqa. Ülen deyir. Birden bir bala asradım deyir. Anardan da ummadım deyir. Görşülerimnin, ahiretlerimnin deyir. İkişer, üçer ulları ülengen tül başındağına tıralar. Emin bir kilin görmey ülerminin dahiri deyir. Bala ussıqa. Ondan tağı minerli başlayır. İmiş üyenin kını yok. İmiş istirarda boş. İmiş itakidali. Miran çattan deşmeyim. Anay qarçık benim qarşıqa kilədə çəlçirəb sürü başlayıb. Dilini yuttun məlla, salam tırxan, üzlü bağana deyir. Ülənsən siyah dünyada qıl bitkəmini, şu tavutu mu, brigadiri mi, sıyır savuşası mı, nəzirəsi mi, vəzirəsi mi, itakidali. Benim özümün də içdə matçılar mıravlı. Rast, burun tamam salınıb düşkən. İlk gözüm Talyan garnımına su boyuna çıkanda, yürek yarsuğun basar şimber sızdırıp uynap yiberem. Ey solar gay, su çeçretip uynarga. Su çeçretip uynarga. Matur kızlar saylarga itakidali. Ürem çiden artlarından, qarligan kuvakları arasından bizning avda qara qarligan bek köp. Yartıla şaşılgan kilat işiklerinden çuvar yavlıklar görüne başlayı. Yigit gilen başta diren sarananları ikişerler, biterler benim yanga ağla. Şundan yer gök iter. Ulara da çepçatlar kütüvü kebek pırkıldaşa kızlar da kilip iter. Uşayanlar, çayalar bizden avul kızları. Emin gözlerimden aslanına yırtıp alarga qarayım. Aysı yeni mina digeni. Qaysınağına varıp söz koşarga. Qarayım malay barsı da özüne bar tabışkan. Barsı da çökür kelip söyleşeler. Qaş sikirtip, kirfik biyetip, matur güller kibik bir-birisi bilen sirleşeler. Emin sakallı sabigina yalgız. Birev de mina külüp söz koşmay. Birev de mina matur etip sirleytip yılmaymy. Emin kızlar yılmaysa üler. Vallahi nu matur bulaşul yaş kızların sügüp yılmayıları yanın nirite. Islabi karakterli kişinin işi dostlar, kızlar yanında bek hırtı. Şunday hırtı, yalmasan ağzını yırıp yıla. Kanişli men yılamayım, garmonunu bütün kişime bir sızdırıp tartam da üge tabatmayım. Yigitler kızlar benim arttan ineleler, polni okrujenye. Harigabzi kanatı munyayındı, harigabzi canım munyayındı. Neşesin harigabzileri tağı bir unyap ibere. Karakter mende aslabi. Anay qarçıqның bir atı var. Bütün halıqanı utmısta yibete. Çınlan da ut kişi. Hazır qabına, hazır şaba, hazır yukni bar ite, birini iki yası. Ne aytırsiz? Bir de bir künni bular benim anay qarçık bilen tutkanlar da daimi sayus tüzügenler. Benim üzme bildirtmişe beni ülendirirge söz koyganlar. Uşanmısız? Bir tıgalda memekete başulansa. Bir de bir yay kirinde men garbon oynattırgan su boyuna elgi de bayağı utmıstay kelip çıktı. Köngülüm şunduk, nindidir bir bela çıgasın sizingen idi sizin bir yılı düşürüp jit almadım. Şulay da utmıstaydan gözümde almayayım. Gözlerim alay, may yaşagan malçınıkı gibi geltiriler. Mıyıkları tiyin kurigi gibi iskak biterilip gitken, başındağı sünnetsiz burgun kıngır salıp kigen malay, kiyav yigit versin yetakidali. Şol, min garmon oynayayım, yigitler kızlar yırlıylar, tügeregim, yetakidali. Şol, yer çaknatın garıydı. Utmıstay halıkını yere burtağa çıktı da kolun küterdi. Ben iman ya kızlardı. Arap duram da özünüzge. Zirahut gibiysiz. Zirahut ki yırlısız. Küp yırlagan, küp biygen kızının bilesin minestaşisi kile. Kızlar bilmeyiz digen bulalar. Bilmisiz mi? Kiyevge çıkası kile mine nerse. Kızlar pırkıldaşıp bilip yibereler.
Юнсіз, ұт-мұт, сенің шоу болыр енді деген болалар. Мұстай ағай өзі де көкірегін атакас кібі қаға-қаға күлі. Тем жүрек параларым. Махи сәрвер еңегі сөзі меңа сөйледі. Міне сіздің де көзлеріңіз асыл ташлар кібі келтірей. Ұзын сөзінің қысқасы шул, менің бек әйбәт бір егетім барды. Анды егет Бүтінскел колхозына біргінеді. Қызлар, кім ол дейлер. Мен картның тілтібін аңлап алып әкірін шыларға ойладым, но үлгір алмадым. Біз яшырын батырын халық түгіл, мал өз қаршығызда. Міне ол, деп бармағы білен түртіп меңа көрсеті. Қызлар екі көзлерін дөрт етіп меңа қарап тұралар. Мен ер жазылса ерге кіріп кетер едім. Менің өзімнің де чәпәләшірге тіл бар. Сөз үшін көршіге кіріп жүрмейм. Но бұл юлы бір әдәм рәтіл сөз айта алмайм бит. Ол арада Мұстай ағай бүтін фронт бойлап атакаға көшті. Сіз аның юаш болуына қарамағыз. Ол бик батыр егітті. И мәселені кеңешмеге қабырғасы білен қоя. Қайсы қызаңа кияуге тыға. Шында бір қара көзлі матурғына өткенгіне бір қыз. Ол өзі кімін алырға тілетір қалдыр бейт, деп әйтіп қойды. Темірлі қызғында суғарға керек дегендей, Мұстай ағай әлгі қызға қарап, наступай кете башлады. Ол өзі сен алырға тілейінді дей. Қыз кет мұхаббетсіз дей. Ұялған бұла, но титке кетмей. Мұстай ағай аның алдыны барып аны үш турмаға кете. Чәт қыз еді, чәтсаң өкінмәссің дей. Но қызда юкәден ешкәндерден түгіл колхоздың мінә деген бригадирі. Неге оланы өз әйтмей? Қызлар білән тылмаш арқылы сөйләшмиләр деген була. Мұстай ағай сразу маневр япсый. Құдай бітін кішіге де сиңа берген қиюлықны беріп бітірмәген шул дей. И сөзіне икеншіге бұра. Янәсі ұт Мұстай құры ауыз білән көп сөйләшіге яратмый. Ураққа түшкәнші туйың булыр. Мен хәзір Рәхмәтулла құрдашқа кеттім. Аның білән де іші бітіріп қойыра керек дей. Бұсына енді мен өзімді шанмадым. Қайбыз, қая барырым әйтем бұл Рәхмәтулла құрдашына табамы, әлі өзіне табамы? Қарайбыз, бұл Рәхмәтулла құрдашына кетті бейді. Кетті? Қызның түсі өзгәрді. Мен ашынды усал қари, үзгәләп ташлым деп тұрам. Ол арада егітлер, қызлар біздің ұртаға алып ерлап ери башладылар. Икігіз, дәбір тегіз. Су бойыннан дуслар, ул кешні теге қара көзлі қыз білән икәугіне қайттық. Ну, ладно, довольны, егітлер, довольны. Может, тінне білән тревога болып қояр, давай еқойбыз енді. Нешіксің шахи, үйленіштігіз ме? Үйленіштік. Атымнан бик оңдым. Мұстай ағайға әлде рәхмәт әдіп керейм. Суғыш бітіп өге қайтсам, бір медалімні еш қызғалмай аңа беречекмін, дейді. Бұл ғади, һәм ішкірсіз солдат хикаясының не қадарысы дұрыстыр, әйті оқиып. Бәлки бүтінісі де ойдырмадыр, бәлки бүтінісі де дұрыстыр. Ләкин негіне болмасын, бұл солдатның туған өскен жерлерін, дус ишлерін, ғаиләсін сағыны ойды.